Ndagusuhuje, aha ni kuri Oderadi TV show nk'ibisanzwe. Ikaze kuri Oderadi TV show, aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe mwihangane, uyu munsi biba bimeze nabi, ejo bigahinduka. Igihe cyose ntabwo ariko bihora bigenda, kandi nibagiwe gusenga, nibagiwe ko Imana ari ishobora byose. Hano kuri Oderadi TV show mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Umunsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora gutera umutwe udakira cyangwa se umutwe uhoraho. Ku mwanya wa mbere turasanga kubura amazi mu mubiri, dehydration. Ku mwanya wa kabiri turasanga kunanirwa cyane cyangwa gukora akazi k'umubiri n'umutwe udahagarara. Ku mwanya wa gatatu turasanga indwara z'amaraso. Izi ndwara rero z'amaso zituma umuntu yambara indorerwamo, ukenera kwambara indorerwamo igihe kirekire yari gukora cyangwa se yari kureba ku mashini. Umwanya wa kane turasangayo ibibazo by'imiyoboro y'amaraso y'ubwonko. Ibi bishobora gutera ibibyimba ndetse no gutera stroke. Ku mwanya wa gatanu turasangayo indwara ziterwa na mikorobe, amugiga, minenja ndetse n'izindi. Ku mwanya wa gatandatu turasangayo ibibyimba byo mu bwonko. Umwanya wa karindwi turasangaho gukomereka bikangiza ubwonko. Ku mwanya wa munani turasanga gukoresha nabi imiti cyangwa kuyikoresha kenshi. Ku mwanya wa 9 turasangaho imihindagurikire y'imisemburo. Ku mwanya wa 10 turasanga stress n'ihungabana rikabije. Nkuko twabirebaga, burya umutwe si indwara. Umutwe ni ikimenyetso cy'indwara. Rero ugira ibintu biwutera, nibyo hano turi kurebera hamwe. Hari impamvu nyamukuru zituma umuntu ashobora kurwara umutwe uhoraho cyangwa umutwe ukaba udakira. Izo mpamvu harimo kubura amazi mu mubiri, aribyo twita degradation. Ku mwanya wa kabiri, uko twabibonye, twasanganzeho ko ari ukunanirwa cyane. Ku mwanya wa gatatu twasanzeho ko ari indwara z'amaraso. Indwara z'amaso zituma umuntu arwara umutwe udakira. Ku mwanya wa 4 twasanzeho ibibazo by'imiyoboro y'amaraso yo mu bwonko. Ibi ngibi bishobora gutera ibibyimba ndetse na stroke. Ku mwanya wa 5 twasanze ko ari indwara ziterwa na mikorobe, amugiga ndetse na minenja. Ku mwanya wa 6 twasanze ko ari ibibyimba byo mu bwonko. Ku mwanya wa 7 twasanze ko ari ugukomereka bikagera ku bwonko. Ku mwanya wa 8 twasanze ko ari ugukoresha nabi imiti cyangwa kuyikoresha kenshi. Naho ku mwanya wa 9 twasanze ko ari imihindagurikire y'imisemburo, hormonal change. Urugero nko mu gihe cy'imihango cyangwa se mu gihe cya menopause. Naho ku mwanya wa 10 twasanze ko ari stress n'ihungabana rikabije. Ibi byose bituma umuntu arwara umutwe uhoraho kandi udakira. Bivuze ngo niba ushobora kugerageza ufata amazi menshi, byakurinda umutwe udakira. Kwirinda kunanirwa cyane nabyo byakurinda guhora urwaye umutwe. Igihe wumva urwaye amaso, ukirinda kureba ku mashini cyangwa se telefone igihe kirekire. Ugakoresha indorerwamo z'amaso igihe uzifite. Ikindi, igihe wumva umutwe uri kukurya, ukaruhuka bihagije. Ikindi ni ukugira isuku ihagije kugira ngo twirinde za mikorobe zitera amugiga na minenja. Ikindi ahangaha ugomba kwirinda kunywa imiti utandikiwe na muganga no kuyinywa kenshi igihe utarwaye. Ikindi ni ukujya kwa muganga igihe wumva
ufite ibibazo by'umutwe uhoraho kandi udakira. Aho uyu munsi twareberaga hamwe ibintu dushobora kwirinda igihe turwaye umutwe ndetse n'impamvu nyamukuru ituma umuntu arwara umutwe. Aho ku mwanya wa 10 twabonye ko ari stress ikabije. Mwanya wa 9 ni imihindagurikire y'imisemburo. Ku mwanya wa 8 ni ugukoresha imiti nabi. Ku mwanya wa 7 ni ugukomereka bikagera ku bwonko. Ku mwanya wa 8 ni ibibyimba byo mu bwonko. Ku mwanya wa 5 ni indwara ziterwa na microbe. Mwanya wa 4 ni ibibazo by'imiyoboro y'amaraso. Ku mwanya wa 3 ni indwara z'amaso. Ku mwanya wa 2 ni ukunanirwa cyane. Ku mwanya wa 1 ni ukubura amazi. Ibi rero kubikoresha cyane ni byiza kuko ibi ngibi byagufasha kwirinda kurwara umutwe, ndetse izi mpamvu ukirinda ko zahoraho, ndetse kunywa amazi menshi ahagije, kuruhuka cyane, byo bituma umuntu ashobora kurwara uwo mutwe, umuntu akabyirinda. Aha ni kuri Oderadi TV show nk'ibisanzwe. Nibagiwe gukora subscribe, niba utarayikora ntibarayikoze ukore share, like, comment. Nawe utaha Imana ibarinde.